Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje gutungura isi yose. Abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kuba agateranzamba, aho bakomeje kugenda bakora ibikorwa bitangaje by'umwihariko bijyanye no kwigana igihugu cy'u Rwanda. Ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abayobozi babo mwagira ngo nibatekereza u Rwanda rukora ikintu bakavuga bati natwe tugomba kugikora, ariko nibyo koko u Rwanda rwateye imbere kandi mu myaka mike ubukungu bavuga ko bafite, izo zazaho bavuga ko bafite, u Rwanda rutazifite ku rwego rwabo. Nubwo u Rwanda narwo rufite zahabu ndetse na za koruta nk'uko byakomeje kugenda bigaragara, ibirombe byo birahari kandi birazwi. Ntekereza ko abantu hafi ya bose aho batuye baba bazi ahantu hari ikirombe cya koruta cyangwa andi mabuye y'agaciro. Ubu noneho ikintu kigezweho ni ukuyobora francophonie. Ngira ngo murabizi neza u Rwanda rwakoze agashya, umugore w'umwirabura ayobora umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa francophonie. Iriya organisation Louise Mushikiwabo yayoboye ikaba ikomeje gukora mu bwonko ubuyobozi bwa Kinshasa. Bikaba ariyo mpamvu mu nama bakoze, mu nama y'abaminisitiri bafashe umwanzuro ko bagomba gutanga umukandida. Ibi si babikoze ku bijyanye no kuyobora francophonie gusa, bajya bikora mu buryo bwinshi. Ngira ngo murabizi neza u Rwanda rwatangije gahunda ya Visit Rwanda, gahunda ikomeye cyane. Gahunda ya Visit Rwanda ngira ngo murayizi neza cyane, aho u Rwanda rwakoranye n'amakipe atandukanye ku rwego rw'isi, harimo Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Atletico de Madrid ndetse n'andi atandukanye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba nayo yarafashe gahunda yo kubigana, ijya mu makipe atandukanye yaba y'Uburayi ndetse n'ahandi hatandukanye. Reka baze bagezeho iyi myanzuro y'abaminisitiri ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agace gato cyane bavuga ku bijyanye no gutanga umukandida muri francophonie, aho bikomeje kuvuga ko yaba Denis Mukwege ndetse n'abandi batandukanye nk'uko tugiye kubigarukaho. Reka mbanze bagezeho Patrick Muyaya ubwo yasomaga imyanzuro y'inama y'abaminisitiri ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ku bijyanye na francophonie, avuga ku bijyanye no gushaka umusimbura wa Louise Mushikiwabo ko bashaka guhangana. Au regard des échéances du 15 juin 2026 pour les dépôts de candidatures, hashingiwe ku bihe ntarengwa byo kuwa 15 Kamena 2026 byagenewe gutanga kandidatire zo mu Gushyingo 2026 ku matora y'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango. Yakoze isesengura ry'ibikorwa byakozwe kugeza ubu n'ibiteganyijwe mu gihe kizaza, anatanga inama zifite umumaro zigamije gufasha igihugu cyacu kuzuza neza inshingano zacyo z'ubuyobozi muri uyu muryango w'ibihugu bikoresha igifaransa francophonie. Bityo rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izatanga umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa. Ngira ngo muramwumvire rero Patrick Muyaya ubwo yasomaga imyanzuro y'inama y'abaminisitiri ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inama yayobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho bafashe umwanzuro ko bagomba gushaka usimbura Louise Mushikiwabo. Ariko Louise Mushikiwabo mbibutse ko nawe ari mu bakandida bahangana kuri manda ya gatatu. Bimeze bite rero? Reka tujye kuri iyi nkuru, aho Denis Mukwege ari umwe mu bakandida bashobora guhatana. Twihuse cyane, umunyekongo wegukanye igihembo cyitiriwe Nobel muri 2018 Prix Nobel, Dr Denis Mukwege ashobora kuzahatana n'umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo, bahatanira umwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango OIF uhuza ibihugu bikoresha igifaransa. Nyuma yaho mu kwezi gushize u Rwanda rwemeje ko ruzatanga Mushikiwabo kugira ngo ahatanire manda ya gatatu kuri uyu mwanya. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize imbaraga mu gushaka uzahatana nawe. Mu guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatekerejeho mbere harimo Isidore Kwanjangembo wabaye mu ndorerezi za OIF zakurikiranye amatora mu bihugu bitandukanye, akanategura imikino y'ibihugu bigize uyu muryango yabereye i Kinshasa muri 2023. Nyuma yaho tariki ya 30 Mutarama 2026 guverinoma ya Kongo
ifashe icyemezo kidasubirwaho cyo gutanga umukandida, hamenyekanye andi mazina abiri y'abashobora kuzavamo uzahatana na mushiki wabo. Dr Mukwege washinze ibitaro bya Panzi i Bukavu niwe uri kuvugwa cyane, hashingiwe ahanini ku buryo amenyerewe ku ruhando mpuzamahanga abikesha ibikorwa byo kwita ku bagore bahohoterwa mu gihe cy'intambara. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko nubwo uyu muganga atavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi mu bihe bibanziriza amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera za 2023, bombi bavugana kandi bahuriye i New York muri Nzeri 2025. Undi uri gutekerezwaho ni Fred Matunguru agari Matunduru, wabaye minisitiri w'imari kuva muri 2001 kugeza muri 2023, anakora mu kigega mpuzamahanga cy'imari IMF na Banki Nyafurika itsura amajyambere BAD. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje kenshi ko itishimiye kubona umunyarwandakazi ayobora OEF, igaragaza ko ikwiye uyu mwanya bitewe n'uko iki gihugu aricyo gifite abantu benshi bavuga igifaransa bagera kuri 50%. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya OEF izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambodia tariki ya 15 kugeza ku 16 Ugushyingo 2026, nizatorerwamo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango uzakomeza kuyobora nyuma ya manda ya Louise Mushikiwabo. Ngira ngo rero murabyumvira neza ko ibintu bikomeye cyane. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba insina ngufi, ikomeje kwigana, ikomeje kubaho nka wa muntu utazi guhimba udushya kandi ugira ishyari akarigira mugenzi we. Aho u Rwanda rwakomeje kugenda rwikora utuntu twayo gake gake, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda igaragaza ko nayo ifite iyo nyota, ifite ishyari ryo kugera aho u Rwanda rugeze, ibicishije mu kwigana ndetse no kwitambika igihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu bagiye bakora mu buryo butandukanye, nababwiye bya Visit Rwanda tugitangira. Ngira ngo murabizi ko muri FC Barcelone basigaye bambara Visit Congo, Visit Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi makipe atandukanye yo mu gihugu cy'Ubufaransa, aho agaragaza ko yamamariza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ntago bakora ibyo kwigana u Rwanda, ahubwo bakora no kurwitambika. Ngira ngo murabizi ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikwamba Wagner yagiye akora ingendo zitandukanye, yaba mu Bwongereza, ubwo ndavuga muri Arsenal ndetse no mu yandi makipe atandukanye, yaba muri Bayern de Munich, yaba muri Paris Saint-Germain mu Bufaransa ndetse no mu bindi bihugu, bagakora kampeni yo kurwanya igihugu cy'u Rwanda, bavuga ko u Rwanda rudakwiye kuba rwamamaza, bavuga ko u Rwanda rwica muri Kongo n'ibindi bitandukanye. Bagiye bakomeza bamamaza propaganda zabo za Kinshasa mu bihugu bigiye bitandukanye. Nyuma yo kubona ko bidakora, bitigeze bifata, bahisemo nabo kwigana igihugu cy'u Rwanda. Ubu rero bakaba bari no gupanga ngo kubaka inganda zitunganya amabuye y'agaciro, mu gihe mu Rwanda hari inganda zikomeye cyane ku rwego rwa Afurika. Ibintu byose ni ukuvuga ngo u Rwanda aho rukuye ikirenge, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibishaka nayo kuhakaragiza ikirenge. Ese uyu Denis Mukwege wamaze kugaragara nk'umuntu utagira ubwenge nubwo yahawe Prix Nobel, ngira ngo murabizi ibyo byakomeje kugenda bijya hanze. Uyu Denis Mukwege niwe uzahangana Louise umaze manda ebyiri ayobora iyi Francophonie, ayobora iyi OEF. Reka dutegeze turebe niba koko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite kata izakoresha kugira ngo ihangane na Louise. Nshuti bakunzi ba Pilot News TV, mukomeze bane nanjye, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.